atenda kamaribut je sangpiti mupia bang je kam kiklen tang gachipek tang adhak aludo ladang adhak aluke lahlo je constructing of training center kam inspection banglo agriculture department at Tarabasa Karbi Anglong lake pedelo 1 crore 16 lakhs 9,906 la angka labake sangpiti mupisi kelong lake work performance in the past apang ke claim tang alam itu lapen dili kacinia teng lotang ne mo sintimung agriculture em tu boya lul hake lapen ako nomor 2 tulang construction of training center cum inspection banglo agriculture department at Kheruni Karbi Anglong labangka 1 crore 10 lakhs 77,434 lake lata lalong lapen aku ke thong tulang executive agriculture office along to order construction of border bricks boundary wall at LSMF Kheruni 100 under RKVY schemes asal tangka bagai 5 crores tu lake bongsim timung asu PC ke long lapen labang sohut ke bongsim timung asu bongsim timung EM agriculture do one seat asal kam ke long ke asu mana Nasi, lada kadang li puji kalau hello, jadi itu kape high tu tu. Bang jog abang pu haloi kape high tu deten. Alang itu kontraktor kapaci maji pantong itu langsung election kape high tu mah. Lada ni rara pasi kecini kan tu lo. Lapan alang itu dah langsung si kimbang mah. Jadi nang high lu tante dege kontraktor si pelaku pusi langsung si alang itu dah kimbang mah. Lah puson lo tante, ili tu balong kacing thun pa minding alam thebang konda ra thlo kita kacing thun pa bang ki chok lim konda si kita lata dili jini tu lo lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon CM akai tulang lo ham tame lahai pon ingchap pon nang di lapen isi kladak li thani lo pelo je dili puji aminding lap so bang kali CM EM don daram asu martum ke contract claim nomli le dili putami kali alang itu tak kontrak tak klaim tak po cuklaim tak po lape alang itu sakurita kurian tak klaim dilo jata belu setabil la banso mom Karbi Anglong arna tu ban kidu kela tu bata lang ponta ke klaim tek sakuri klaim bata lang ponta kontrak ke klaim tek tu bata itur ponta nasi la puson lo plotan tele tu kacing tur bangke katu kaweta kacing tur tu dak pusi dili dingeng tu nasi lata teklada nasi siranjir bakorwal dili alu ban putane cik jadi kalau dah, nasi alang li pendang kan dua kam ke lo. Si Ranjit Agarwal pendang kan dua alang li, nasi dah malamari tuntak pendang ada kam tak lo pun. Nasi alang tu long le pakai, ili tu ham tak kam lo. Nasi ada kan di lo lo. Si Ranjit Agarwal, lagi work completion statement lo. Si Ranjit Agarwal, lagi 1 crore 32 lakhs 95,000. Lah pakai Kedela makai Wopong Taru, Pulau Rizal, tu di Bapur, Durga Mandir, tu Phase 2, la so long si la ke 1 crore 32 lakhs 95,000. Seta la an sose la da kapik la ke la an lo. Ako isi atuan dolang alang li PWD Road Division di Fuatan 24 lakhs 51,000 la ke completed pulo. Ako tu tulang alang li PWD Road Division di Fu 2 crore 35 lakhs 2,227 la da completed pulo. Lapen aku Karbi Anglong Irrigation Division lo alang li iklan tulang tak kapik lang 4 crores 44,029 or 4 crores 44 lakhs 29,100 completed lo akap tak poktan dalam irrigation scheme head box si alang li iklan pusi tak kapak lang kasi lahai lo lapen aku tulang lang teaching irrigation scheme along 54 lakhs 54,537 Lapen aku Karbi Anglong Irrigation Division along takkan tulang tadake Intigao Irrigation Scheme construction of left bank guide bank 31 lakhs 47,840 lapen aku tulang Rombandu Irrigation Schemes lapan tulang aku 24 lakhs 17,100 completed lapen aku tulang Tisogao Irrigation Scheme construction of approach road 18 lakhs 83,232 32 rupees completed. Seta isi aku dilihat pak lang tu buat apa ko cetak sudah Karbi Anglong Irrigation Scheme
Karbi Anglong irrigation scheme ke 99.99% ke approach road pen lapen ladak guide bus ke kami sikong lagi ilikan celes lagi lake ambi sikong lagi salah dak payment ipek lalo nasi ko ang lagi klan lake landa ko tela ban kini dulu setabe ucot repeat lo 99.99% ke lake approach road pen guide bus ke ambi lagi sa payment ology bet kadu kita asil lalo laso mo ala kita dulu